aho ubushinjacyaha bwa gisirikari bugiye kujyana mu nkiko za gisirikari ibirego bishyashya kuri Colonel Tom Byabagamba. Colonel Byabagamba yigeze gutegeka umutwe w'abasirikare barinda Perezida Paul Kagame. Mu mwaka ushize urukiko rw'ubujurire rwamukatiye gufungwa imyaka 15. Eric Bagiruwubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, araduha inkuru irambuye. Amakuru agaragara mu itangazo ryasohotse ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo mu Rwanda aravuga ko igisirikare cy'u Rwanda RDF mu mpine kigiye kuzarega mu rukiko rwa gisirikare Colonel Tom Byabagamba ibyaha byiswe by'inyongera ngo yakoze afunzwe. Itangazo riravuga ko ibyo byaha birimo kugerageza gutanga ruswa no kugerageza gutoroka gereza ya gisirikare afungiwemo. Itangazo rya RDF rigakomeza rivuga ko ibyaha bishya ishinja Colonel Byabagamba bikiri gukorwaho iperereza. Rivuga ko Colonel Byabagamba ibyo byaha yabikoranye n'abandi bantu b'imbere muri gereza ndetse n'abo hanze yayo. Nyuma yo kubona iri tangazo, Ijwi ry'Amerika yavuganye na Maître Valérie Musore Gakunzi wamye yunganira mu mategeko Colonel Byabagamba ku bindi byaha, maze abibwira ko ibi byaha bishya bishinjwa uyunganiraga ntacyo abiziho. Maître Gakunzi yavuze ko nawe yabisomye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'igisirikare cy'u Rwanda. Ijwi ry'Amerika kandi yavuganye n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango, maze adusaba ko twafata amakuru akubiye mu itangazo rya RDF avugira. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yavuze ko ibindi byose ari byo guharira abakora iperereza ku byaha bishya bishinjwa Colonel Tom Byabagamba. Icyo twari dukeneye kumenya kirenze kuri iri tangazo ni igihe bikekwa ko Colonel Byabagamba yaba yarakoreye ibyo byaha, byashoboka tukamenya niba hari abasirikare baba bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho gushaka kumutorotsa muri gereza afungiwemo nk'uko bivugwa mu itangazo, byaba na ngombwa bakatubwira igihe ashobora kugerezwa imbere y'ubutabera. Ibi byaha bitangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda nyuma y'aho Colonel Byabagamba na muramu we Retired Brigadier Frank Kanyambo Rusagara bajuririye ibihano bahawe n'inkiko z'u Rwanda. Aba bagabo bombi bahoze bakomeye mu ngabo z'u Rwanda mu minsi ishize bajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire mu Rwanda bisunze amategeko, baregeye urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba barasaba ko ibihano byo gufunga imyaka 15 bahanishijwe byateshwa agaciro. Bajuriye kandi basaba ko urwo rukiko rwategeka Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta Bwana Johnson Businge akabaha imyanzuro y'urubanza rwabo nk'uko rwaciwe mu mpera z'umwaka ushize 2019. Colonel Tom Byabagamba wigeze kuba kuri umutwe udasanzwe w'abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa munani 2014. Ku isonga yarezwe ibyaha bine byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, icyaha cyo gusebya leta ari umuyobozi, guhisha ibimenyetso byagombye gufasha mu kugenza icyaha, n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu. Ku rwego rwa mbere urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha byose maze rumukatira gufunga imyaka 21 no kwamburwa impeta za gisirikare. Ku rwego rwa kabiri Colonel Byabagamba n'umwunganira bajuririye ibihano maze urukiko rw'ubujurire rwo runyuranya gato n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire cyongeye guhamya Colonel Byabagamba ibyaha byose uko ari bine, ariko kivuga ko urukiko rukuru rwa gisirikare rwahanishije Colonel Byabagamba imyaka 21 y'igifungo ntacyo rushingiyeho. Rwisunze amategeko urukiko rw'ubujurire rwamuhanishije imyaka 15 y'igifungo no gukomeza kunyagwa impeta za gisirikare. Colonel Tom Byabagamba na muramu we General Frank Rusagara baburana bahakana ibyaha bivuye inyuma, bavuga ko bazira ibyaha bishingiye ku nyungu za politiki, bakavuga ko bikomoka hanini ku masano bafitanye n'abahoze ari inkoramutima ku butegetsi barimo abavandimwe babo ba hafi kugeza ubu bahunze igihugu kandi badacana uwaka n'ubutegetsi buriho. Imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika ndetse na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko Colonel Tom Byabagamba na muramu we General Frank Rusagara bafunzwe bazira inyungu za politiki. Izo mpande zitemeranya n'ibikorwa n'ubutabera bw'u Rwanda zigashimira Perezida Paul Kagame ku myaka amaze ategeka u Rwanda ko yaruteje imbere, ariko zikanamunenga ko ngo yashyize ingufu z'umurengera mu kwigizayo abatavuga rumwe n'ubutegetsi abereye ku isonga. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali.